algon men emmes rizqu ituruwan beenum ade qur'ana sunnatu galiga rizqu itur kurmatta ka algon men kurevidane hakamaka mewagutu algon men badadani furatam kamaki Allah subhanahu wa ta'ala mihar salgon men devwa fa wa niyamataka shukru erum Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid tiyabam timan ilah devwa fa niyamataka shukru eriwakam gawanama la azidannakum timan ilah tiyabam hune niyamatta ituru ko dewa hushime wala in kafartum atiyabam hune niyamataka shukru erinwe niyamataka kafar wejjekam gawanama inna adhabi la shadid ad danna shaytiman ilah ga adhab kadafadawanta wegemme mihar olgon men libe rizqa shukru erun ei ege sabun adi algon mege rizqu kuriyen etaga ituru wegen dana kamekkam miyatun algon mena engende hama yako bay kaal kantattan ebawe ekamuge sababun algon mena shukru weribuma horaselegen dakanka egotu nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith qurafani انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم تيبامهم بلاشة تيبامهم نوره ದುನಿಯವಿ ನಿಯಮತ್ತಕ್ಕುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಮದುನ್ ಲಿಬಿಫಾವಾ ಮೀಹುನ್ನ ಮದುನ್ ರಿಸ್ಕು ಲಿಬೆಮುನ್ನ ಮದುನ್ ಮುದಾಹುರಿ ಮೀಹುನ್ನ ದಮ್ಮಗಾ ಮೆಗವಾ ಮೀಹುನ್ನ ವಲಾ ತಂಜುರು ಇಲಾ ಮನ್ ಹುವ ಫೌಕಕುಂ ಅದಿ ದುನಿಯವಿ ಗೊತ್ತುಂ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ವರೆ ಗಿನ ನಿಯಮ ಲಿಬಿಫಾವಾ ಮೀಹುನ್ನ ನುಬಲಾಶೆ ಫಹುವ ಅಜ್ದರು ಅಲ್ಲಾ ತಜ್ದರು ನಿಯಮತಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಕುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳಗುನ್ ಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಾಫಾವಾ ನಿಯಮತ್ತಕ ಶುಕ್ರು ವರಿವಾಂ ಬಾರಕ ಎಕಂ ಎಗೆ ಸಬಬು ಮೆಗದಾನೆ nem ya dalgon me wargina fara social media ga adihene hedantaga hem mihonna libifawa niyomettaka wargina balawle kama wannamu kiwe hetimanne ngetinu libani ena hadha moiretse kaawlni ena atuko miminetsenge bote evenetsenge bote ena musara hada bode ena hadha mati magamegge honnani ehem mihonna libifawa niyomettaka algon me bala fikam ga wanama ege sababon algon me Allah subhanahu wa taala mi harsta baru niyomettaka devwa fimani ehem nambes eniyomettaka shukuru eri wumon ekkibawegen wade rizqu itur kurmatta algon mena kurevidane devana kamakiyai Allah subhanahu wa ta'ala istighfar kurun Allah subhanahu wa ta'ala hazratun faafa fussewun adi gina dua kurun algon menna riya dualu engi genna neengi kureve faafa tafussewun adi ekalang hazratuka dua kurun mi ege sababun algon menna mudawe situru gendana kame adi etabbar hinniyomattaves libigendane ekalang wahi kurafani faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tibamihun timan ilaha gina faafa fussewun adi dua kurashe istighfar kurashe yursilis samaa alaykum midrara enu Allah subhanahu wa ta'ala tibamihunna ware gina fonuwane ei algon menna rizqu libego tawgateren egge wayumdidukum bi amwalin wa banin madaduge gotuga mudala darin Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamuna devwane wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara adi Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamuna bagicha ataka adi koruta devwane rizqu itarweganda timwana gotaki Allah subhanahu wa ta'ala ge maguga kinaginan heda kurun ade algon menna duniyavi usulakum balafiya visnafiya hiwedane algon men heda kuri mekamuge sabun algon metu matewani algon men atun heda kurawarka lari gelligene dani ehnekamak Allah subhanahu wa ta'ala algon menna bayan ko devafani kan oti ehne nokan Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawafani wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin adi tiyabamihun ekalange maguga heda kuri kom etsaka ekalange badal devwane wa huwa khairur raziqin adi ekalange emme heko rizqu devwa ilahe adi mikan ekalange wani hin ayataw guys bayan kurawaf ekota Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawafani yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat Allah subhanahu wa ta'ala riba ga sababu muda unikurawwe wa yurbi as-sadaqat adi sadaqatu ga sababu muda itur ko deve adi hen hadith ga nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawafani ma naqasat sadaqatun min malin sadaqa dinum ga sababu muda madenwe sadaqatu ga sababu maneki muda iture vegandani wa ma zada Allahu abdun bi afin illa izza adi afu kurum ga sababu Allah subhanahu wa ta'ala ekalan galum izzettiri kurawani wa ma tawadu ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah adi miheko Allah subhanahu wa ta'ala ettaka tawadu veri vejjekam ga wanama ekamun ga sababu ekalange miheko mativeri kurawwe ade algon men duniyavi gotum visna gota hatima idikola kan ekkan ekalange nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ne algon menna bayan ko deva ade rizqu ituru gendane hataru wana gotaki algon men Allah subhanahu wa ta'ala taqwa verum ekalange engevi gotan algon men rizqu hoda masakke kurun wargine faran algon men miveni goten mi Allah subhanahu wa ta'ala haram kurawa fa gotekka engonu kamga vies algon men ege sabun duniyavi gotun leben hori darige ginakam fenumum ekankam duru heliwan undaguwe shaytana abam hunge gatan asabune tikan dukol lafikam gawanam faqir wedane ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha
Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani shaytana asbam huna wa'duwe fakir wedanakama adi nuba fahish kankama haraganna shaytana waswaste riba ka Allah subhanahu wa ta'ala haram kurawa fa wazifatan ada koggen dari hodan adi wes eki kahala nuba goggotal dari hodan shaytana tebam huna amru kure mifada komme kamen algon men kurimat sanna hidu algon men danna jeni e haram kurawa fa kantatta du kolla ekalange russewon hoda mase kofikam ga wa nama e miheka rizqu libena mage hi nukura gotan Allah subhanahu wa ta'ala tanawas koddewanakam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah subhanahu wa ta'ala taqwa ver wejja mihaka salame bana magen ekadanga dakkawane wa yarzuquhu min haythu la yahtasib adena hi ves nukura fada gotaka rizqu ge doru tanawas koddewaname algon men visna ala fa hi wedane mi wazifa algon men du ko lafkam gwana banad jehene faqir wana abdarina kambon den goten nonnane ehne kam kam migen algon men engende Allah taka kan du ko lafkam gwana hi nukura fada gotakon kan algon men rizqu libigen annan ade heme nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kura wafani innaka lan tad'a shay'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allah bihi ma huwa khairul lak min tiba evves kamen Allah taka du ko lafkam gwana mikamaki mi Allah subhanahu wa ta'ala haram kurawa fa kamekkan egomo ekalange ettaka ekalang hazratun libene ajraka rizqa ummid kura halgo ekan duko lafkam gawa nama baddalaka Allah bihi ma huwa khairul lak min Allah subhanahu wa ta'ala tibaya e duko likantaka bur ma rangalu kamege badaluga devwane rizqu itur kurumattaka kurang e faswana kamaki ei rizqu dewa mangade Allah subhanahu wa ta'ala ginagina dua kurung ade algon men duniyawi huriha kamegga asadi ukhrawi huriha kamegga as algon men hayatu ga timawa komme kamegga as Allah subhanahu wa ta'ala dua kuranse Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum atibami hunga ver raskalange wahi kurafani ud'uni timang ilahan adi dua kurashe astajib lakum tibami hunga dua timang ilahu ijaba kurawwaname sahabi bekaluna ke bekaluna dimawa komme kamegga Allah subhanahu wa ta'ala dua kurawa fawabe yakutun Aisha radhiyallahu anha vidala fani sallallahu kull shay'in hatta shisa fa inna Allah illam yujassirhu lam yatayassar tibamihun Allah subhanahu wa ta'ala edi dua kurashe komme kamegga hatta shisa yatibamihun fawanuge wadu kandagen diyama e wadu rangaluwan kamuga vesme fa inna Allah illam yujassirhu lam yatayassar yani Allah subhanahu wa ta'ala ekam fasiha kon nodeva fikam gawana ekam fasiha wegane nodane namas mita galgon me warabada samalwan zen kame duniyawi gotum muda ginawan abada abada kadan hazratun edi fa akhiratu matin galgon me kiketsan hadan nattala akhiratan edi evsaraka du'a nukura kam gawanama ei warabadu nubekkan galgon me dannanse faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani mistagun eteren ve bayako bami hun abadu duniya liben edi du'a kurani rabbana atina fid dunya timamna duniya devwan deve wama lahu fil akhirati min khalaq ebam hunna akhiratu galibene vesechennete ehna kamako hem bayako ebam hunga dua kurawa gotan Allah subhanahu wa ta'ala wani ta'rif kurawa fakalan wahi kurawani wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar adi mi istawngatenen bayako ebam hun dua kure rabbana atina fid dunya hasana duniya ga istimamen heyoge wa fil akhirati hasana adi akhiratu ga istimamen heyoge devwan deve wa qina adhaban nar atimamen narka galifanun salama kurawan deve enko mi algon men dua kuran jehena gotaki ebami hunna behegoto Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab ebami hunna shay Allah subhanahu wa ta'ala duniya ga wes akhiratu ga wes nasib devwa fawani ade Allah subhanahu wa ta'ala hisab bellumga avasya wadigamwa raskalange ehme Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani man kana yuridu thawab ad-dunya fa 'inda Allah thawabu ad-dunya wal akhirah duniyawi gotum muda itruwan ede mi rizqu liben benwa mi dannashe fa 'inda Allah thawabu ad-dunya wal akhirah Allah subhanahu wa ta'ala gappuluga wani duniya adi akhiratu ge meha heyo kantattake wes ehma kiwegen tawalgon me hame ekani duniya ge rizqu liben edi akhiratu ge mati ko hadana talam hawana kamaka rizqu itur kurumatta ka algon men korami kamaki Allah subhanahu wa ta'ala tawakkul kurum ekalange wakil kurun je haggo gotuga wakil kurum algon men Allah subhanahu wa ta'ala dua kurun wahaga dekki mihum fara kitan arafane den abad dua kollah nimmalem dua ko fatima men gege den oralan tibas rizqu liben hiye ade hene no algon men kankuren je neki dua kurumaki muhim kam hame e ko duniyawi sababta hoga salgon men hifanje algon men Allah subhanahu wa ta'ala halal kurawa fa kom masakkate ve salgon men kuramwi ve faris kuramwi wazifa wes ada kuram ekalang halal kurawa fa kom gotakun algon men heyogotu rizqu hoda masakke kuramwi ei tawakkul kurun kamuga nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan ko dafani egotu nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kurafani law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana
Allah subhanahu wa ta'ala wakilukun haggo gotuga tebamihun wakil kura kamga wa nama ekalaange dooni sufa suippa rizqu devwa osunun tebamihun namas rizqu devwane kinatwa dooni sufa sufimani tagdu khimasan wa taruhu bitana dooni sufa sufitan hedunu gadi echige halin udussa gannani baduha honu kammatike ಕಾಣೆಚ್ಚ ಲಿಬೇನಿ ರಿಸ್ಗು ಲಿಬೇನಿ ಕೊಂತಾವಗ ನೇಂಗೆ ಹಾಲುಗ ಎಣಕಮಕ ರಿಸ್ಗು ಹೋದಂ ಮುಳಿ ದೋಹ ಎಕ್ಕೊ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮು ಸವಬುಂ ಹವೀರು ಎಂಬುರಿ ಎಚ್ಚಿಹಿಗೆ ಹಾಯಂ ಎಚ್ಚಿ ಅನ್ನನಿ ರಿಸ್ಗು ಲಿಬಿಗೆನ್ನೆ ಬಂಡು ಫುರಾನ ಮುತ್ತಿ ಕೊಗ್ಗನೆ ಕಾಯಚ್ಚಿ ಹೋದಾಗೆನ್ನೆ ಆದೆ ಇಫದಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಸ್ ರಿಸ್ಗು ಹೋದಂ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಂಗ ಬಜ್ಜೆಹೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಫಿ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಎಯಿ ಹಗೀಗತುಗ ವಕೀಲ್ ಕುರಂಜೆ ರಂಗಳ ಗೊತುಗ ವಕೀಲ್ ಕುರುಮಕಿ ಆದೆ ಮೀ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ರಿಸ್ಗು ಇತುರ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕುರವಿದಾನ ಹಕಮೆ ಮಿನೂನ ಸೆತಬ್ಬಾರು ಕಂಕಮೆ ಗುರುವಾನ ಸುನ್ನತುಂ ಆಸ್ಫವನಿ ಮಿ ಕಂಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ವಾದುಗೆ ತೆದುಕಂ ಅಳುಗೊಂಡು men qabul kurahal adi nabiya sallallahu alaihi wasallam ga hadith bas puluge tedukan qabul kurahal kofikam ga waanama eka sababun algon men ge rizqu ituru wegen daana insha Allah taala